ole tuna hian Oi chu. saron venga Oi chu. kan kala saron veng Oi le chu. cricket club office ni hi tai hi Oi le a chu. hian grace variety Awan lu store don cha de. lu don ni Awan lu. ta khuan uzawre ma halo ma ani khu saron veng cricket club treasurer ni oh hei bia ka te unaw lo omani hi E tai pakata bi ho. e ha shit hi enge tuna hian Mizoram Cricket Academy MCA akalmeka i MCA junior akalmeka enge thil hote kan zo tang enge cricket chu nuami tiam Oh. enge nuami ti na lai tak ai khelvela mi nuam Oh. bet nge bowler ni better All nge rounder. all rounder mo Oh. ani le hetla hian biaka omboka biaka po hi MCA junior akalmeka ramhluna enge cricket khel chu nuami tiam Oh nom ka ti. ani le enge bowler ni nge chak batsman All enge rounder. all rounder mo ani le I bowling kha enge spin nge pace Leg spin. ani chu kan bowling dan in ang chin chu leg spinner ve thau kan ya ani le MCA son training te in kal thin ta entin nge in kal thin dan zinga nge tlaya ten kal thin Kan kal kop ve ve. zing le tlaya mo Oh. ani chon ani le in sarte hi enge an thiamem an Oh felem thiam. Oh an duat chewem Oh. ani tak chu ani le ma in sonem Son. ma in son zela chuan an ni hi tuna hian veng cricket academy an kalme kani an unaw hian nakina Mizoram timing thatu tur te po an lani kan be se ya sa tak thing turin kan du sak ani ti kha du sak na kan hlan ani hei hi bia ka nia ko ko hria tan nia an ni hi unaw an nia saron veng mek te an ni ani le phat ule kan lo me kom na hun thamin pe ka wangin